indaba yethabalekile bakhona ukuyikholisa indaba yethabalekile sikholise njani indaba yethabalekile ngizafunda ivesi eyodwa ngingakuba kubeka sizami ufunda incwadi yamakhosi oqala isahluko ngesesibili incwadi yamakhosi oqala isahluko ngesesibili ngifunda kwesinyane ngo-27 funda kwesinyane ngo-27 lithi lona ilizwi likaThixo ngakho uSolomoni wasemkhupha umpristi u-Abiyatha esikhundleni sobupristi benkosi kwabhaliswa ilizwi lenkosi eyalikhuluma mayelana lendlu ka-Eli eShilo kuthiwa inkosi uSolomoni yenze njani inkosi uSolomoni yenze njani yamkhupha u-Abiyatha ngaphi esikhundleni sobupristi isehlakalo esivela kancane eBhayibhelini esokubonakala kompristi ekhutshwa endaweni yakhe asivamanga lesi sehlakalo okungavamanga ukuthi umpristi akhutshwe endaweni yakhe umpristi wayekhutshwa yikufa umpristi wayekhutshwa yikugula umpristi wayekhutshwa yikuba usesebenze into samamba waqeda umsebenzi wakhe kodwa kulesi sigaba inkosi uSolomoni yathi isenyuka ekuphakameni ikhiwa intonga yokubusa yanangizelela olunye ulutho oluqakathekileyo imele ilungise yamkhipha umpristi u-Abiyatha esikhundleni sakhe angikwazi kumbe ngihamba labantu sinompristi ongasoze akhutshwe esikhundleni sakhe kodwa silabapristi lapho abakhona ngoba siluhlanga olukhethekileyo ubupristi obungcwele kungenzakala ukuba inkosi yamakhosi nombusi wababusi uma eseqhaqha isibhakabhaka ezothatha abenzi bentando yakhe umpristi akhutshwe endaweni yakhe into litshele ingane izayikholisa ngedwa le likhona yini na wena obizwa umpristi ukhutshwe endaweni yakho ungasabi ngumpristi oqotho ithethi le liyenzeni kathi kwenzima right ongabuza liyenzeni kwenzima umpristi akhutshwe esikhundleni hathi ngokuretire hathi ngokufa hathi ngani kodwa ngenxa yokuba sekuyisikhathi sokuba asuke ngokumemezela kwenkosi bonke abazwayo amazwi ngalesi sikhathi ephuma emlonyeni wenceku kaThixo make angazwakali amazwi athi wona sengikukhupha esikhundleni sokuba ngumpristi kungathiwa olensila asale elensila ongcolileyo kahlale engcolile wena uphandle kombuso kaThixo kodwa kumele ube phakathi nanku lapho kule ndaba khona emnandi ngithe ngingakholisa ngizaya kuvesi elandelayo ngiye kuvesi elandelayo esikholiseni sonke verse 28 lithi lona iBhayibhili kwathi lapho kufika umbiko kuJowabi umbiko wani lo umbiko wani wafika kuJowabi umbiko wani ukuba sekukhithiwe umpristi kwafika umbiko ukuba umpristi sekhuthiwe kuzafika isikhathi umbiko uzafika endlebeni kaSathane ukuba sekhuthiwe ukuba sekhuthiwe
kakuhle kodwa omunye wasindiswa omunye walahlwa. U-Adonija ukhona lapha. uJowabi ukhona khona lapha. U-Adonija ngenxa yomoya wokuvuma kabalekelanga e-altareni ngenxa yokwesaba, kodwa uJowabi wabaleka ngenxa yokwesaba, yikho wathabalala. Ebalekela uThixo ngenxa yokwesaba kasoze aye ezulwini. Owesaba igehena uya kulo ngoba uyalesaba, kodwa othanda izulu uya kulo ngoba uyalithanda. Othanda uThixo aze amphe zonke izinto uya kulo leli zulu. U-Adonija wasila, uJowabi wabhujiswa. U-Adonija kasile ngegama likaJesu. uJowabi ofuna ukugenqula umbuso kabhujiswa. Nxa uSolomoni inkosi yamakhosi isikhakha isibhakabhaka, Adonija uzadonswa njengembuzi ka-Azazeli esiya ekulahlweni. Ngasona leso isikhathi thina sizakuthi Nkosi yamakhosi busa kuze kube phakade, kabhujiswe uJowabi ngoba ubefuna ukugenqula umbuso. Lake lambona efika laphana esithi uma unguNkulunkulu, uma uyindodana kaNkulunkulu, khothama ngizakunika umbuso wonke lo. Wayefuna ukugenqula umbuso, kodwa inkosi uNkulunkulu yathi yona ngeke ngakhothamela umuntu odaliweyo, mina vele ngingumnikazi wazo zonke lezi zinto. Ngakho busa Nkosi yamakhosi, busa kuze kube ngunaphakade. uJowabi makabhujiswe, u-Adonija asile. uJowabi makabhujiswe.